Siyawukhupha shutha kwanwe, siyawukhupha Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha na wengane zakwethu. Ushayelwa ihlombe ke lapha na umhleli womcimbi impucuzeko maskandi ke lapha na wengane zakwethu ukuthi avele ayibeke obala ke lapha na wengane zakwethu ebuze abalandeli ukuthi yini abafisa ukuthi ishintshe ke lapha na wengane zakwethu ngomcimbi impucuzeko maskandi. Siyazi ukuthi mningi ke imicimbi esalindelekile ke lapha nabafowethu njengoba ke unyaka sesiphakathi nawo impucuzeko eminye yemicimbi elindiwe ke lapha na wengane zakwethu. Abantu abaningi ke lapha na wengane zakwethu sithe masibheka ukuthi yini abakhala ngayo lapha na kuma comment. Abantu abaningi bathe na akabuyise igcokama aphinde ehlise namathikithi aphinde ayikhiphe ngaphakathi ke lapha na eMoses Mabhida ayinike enye indawo ke lapha na ngoba eMoses Mabhida abantu abakwazi ukuthi babuke kahle umcimbi. Mina ngiyafisa ke ukuzuvu lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibana lapha na kwi comment section ngezuvu lwakho ukuthi wena ngabe yini mhlambe obona ukuthi mhlambe kungashintsha ke ngempucuzeko bese iyaqhubeka iyaphambili. Siyazi ukuthi umcimbi ke lona ke osohlale iminyaka eli10 ulokhu ukhona ke lapha na wengane zakwethu. Umusha ngiyacetha ngizokulondeza subscribe cenzene nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.